Wagati malatiga don kibaru keneka bi trata ye juin kalo kile folo anga foli be obele jale kabina osigarola bi kibara munu bambulo ga da kulu ka odo ore ka fo ko ansoko ko eduma kalanso karamogo kono ya ira ka fo ko uruna barabla do konke aywa kibara munu sera mo ko nyala ulaya na ka fo ko mi me kalo kile bisaba aninkele ko asongo du kono la gol karamogo ka agani ni jegulu mi be no ko ulubora ka sebembo sebem kono la ni aya ira ka fo ko mi eduma kalanso mi be no ko ye école karamogo koni bina barabla do koni ke aywa ila la fo ko o barabla ngoni kunte dore ko de ga fo mekalo mi temenen plena ankuna ko o sara koni make aywa ko no o wari koni made e luga école karamogo ma ko ul koni na bara koni ke ama ila ga fo ko alibi o wakati kele honna la mi asogo e sanfe kala so bae ni ama fo ma lycée Mamadou Issa Maïga ko ye école don hona ya ila ga fo ko ul koni ta e kala rola aywa ya ila ga fo ko ul koni me klenan kon bonyo koni ke ko ul tata e kala rola ka wasa buke ko jigo gala kon be ulula ko ni jikon mana uluga kala rola ulute se ngana ni kala rola ngon aywa ama ila ga fo ko kunu me kalo klibi saba kon la ni waliya nunne kon kera ansongo kon edu kon la aywa kibara wala mambulo ga dokluga uli ga fo kai manala ko edugo do kon be no ko makelen kon be no ale bonena ni na ma chama kon be kulu jogna bambakati wale do kon senfe aywa kibara musira ma wala ila na fo mi sibirido me kalo klibi saba kon la ko eni dugu dore nale to ko drame ko nale be bafla be aleni jamu koni echelala ni bela jelen be kay koni marana aywa ayira naka fo ko eni marfatigu dore ko usele drame ko du konala ko nyasi de maya do kon ma ko kata bamakati wale kon taka nyasi mo ko koni ma aywa ko o wale kon fe fe ayira naka fo ma kene kon be no ali bonelani na ko ma chama be no ko ulu koni e jogina aywa albi kibara mun sela ma ula ayira naka fo ko ni du kele moni e konolare ko eni wale mun kon taraka nyasi uluma ko mi yere koni ni bamakati nunu ko kumbe mobile la ku klale u kani bamakati wala ku kunyasi e kay koni du kono na yere koni ka ame wakati mina go bi ko seka seka lu koni mega ke o konyala wala sani majugunu be sega mina tuga mina aywa o tamani ga be kibara wala mambulo ga dokluka o de ga fo bamako mi e ponfla nay ay daga fo ko e ma do koni be no ko ale tara yere fli aywa kibara mun sera ma wula ila naga fo ko kunu miye me kalo kile bisaba ani kele hono nana kono fondo hon charna su fe la fanfe kay daga fo ko eni e chedo e ko ayaka moto jo ponflana sanfe ko ke ifli e ji konna o kele kuma mina miye e saper pompo e ko ul kon sena ni roko folena ko kata eni ma ko folen hon shubo e jila nga ame wakati mina ko bi kibala jonjon hon ma sola ka do mami hondu ani e kunjumana aya refli e ji konna seka seka lu kon be sena ani mi borola anu do kluga e dona nata aywa kibala kunchela kibala wara mambulu ga do kluga o de ka fo gawo du kono la ay da ka fo ko e funengen do kon be no ko e marfachi la la kale bona anila aywa kibara mun sira mo ko nyala uli ay da ka fo mi e sibiri do e me kalo kile bisaba kono la ko e gawo e kino be no nu o ba fo ma 7e quartier ko eni e funangen do ni ale koni shibisa santa ani fila koni bonyo ko konna ko e ma fila koni kumbe mutu la ko ul koni marfachi ala ko ka bonani na e la ka fo ko u e marfachi ala e femi koni no fe ko e machima fendo e ni a fo ma e nadara kala appareil de sonorisation ko o de kumeni ma ko fele koni bolo kuma mna ni moto tigin flan mun koni e marfachi e ni funangeni na ko ulu koni tununa u bulla ta mata do utara romi e funangeni koni be no ko ale koni fatura o roni bela jelena aywa ami wakati mina ko bi ko e seka seka lu koni mega ke akonya na wala sa e mamu yeni wala ya cheju koni ke kanya fini funangeni ma wala sa ulu be sega mina tuga mina aywa ambali ma woni de kunye anga bi dun kibaru e ka do kuluka oni ci ko kuluma jola o kambe do nanata